Şuşa rayonunun Eski Qırlay avlunda yaşauşu Danil Abay Ahmedjanov mamak yasauşı jaylanma yasagan. Şuşa jaylanma bilen mamak yasap özünün anıqların sıylarga yarata ol. Hazır indi şəhərdən qaytuşu anıqları babasının mamak yasaganын kütüp tura. Danil Abay bunu nişik yasadığız? Нәрсе керек buldu? Endi mana yasauşı endi bir köp narsa kerak tul. Mesela başını işletseniz gerek. Eğer bütün kişiler işletirgen ayır. Mana endi mesela gaz balonu kerak endi abişni. Kibitlerde var o hazır. Kibitte satılar. Kichkinagina elektromotor kerak. Hatta endi bunda pisukni Şunda salasını pisokna. Ertü işini endi yasara kerak endi тоже. Это конусный тенинка фасонундағы трансациялық ясара керек енді. Қырға ұшмасы үшін кибетлерде бар енді. Оға тазик нәрсәме шондай пластмассовый да ярый, металлический да çok кuyulan üçün салып. Писукны барабан ішіне bir 2-3 kaşık Салып? Салабыз да енді газын Qabızabız. Qabızып Azırak Regani kitabız Ri başlağaç tege parı шыға başlayan өзі үшін şundan bilme Ri başladan da көріне тұрғандымыз Şu Ben hapı